Thutha wa gukorwo na giikaro kia ihinda iraya na mutongoria wa bururi kwarira mitaratara ya thirikari nene cia kaunti hari kunyitanira kuukia murimu wa COVID-19, munini wa President William Ruto augite hari murimu ukinyete riu o mundu ni akuite wigiririki wa kugitira uria ungi. Na hakuna Mkenya mkubwa kuliko mwenzake. Sisi wote ni kiwango kimoja chini ya katiba na sheria ya Kenya. Si ni kweli? Ni kweli. Na sababu hiyo tukiwa hapa tunatambua hustle ya kila mtu. Na hakuna ndoto inayoshinda ndoto nyingine. Akiaria hindi ya gutuga mbeu njithi na indo itiganite cia kwambĩrĩria mawĩra mao muciĩ-inĩ gwake mwena wa Karen, Ruto ahithũrĩtie atĩ president arorete kuheana mwerekera wa ũrĩa cukuru ikuhingũrwo hamwe na nyũmba ciĩhoero itu rĩrĩa rĩkumana na ũrĩa Akenya makuhĩmbĩria mitaratara ya kung'ethanĩra na COVID-19. Lazima tuwe na taifa ambayo ndoto ya kila mtu iko na nafasi ya kutimia. Na ndio tunasema, tukiwa tunasema kuuza kiosk, kuwa na kinyozi, kuendesha bodaboda, hiyo ni hustle ya mtu. Ningetaka hiyo wakati ikifika tukuje tupate watu wamejipanua, si ni kweli? Yeah? Kazi imefanya nini? Imeendelea. And you encourage your fellow youth, tafadhali let's register groups. Ndio tuweze kufanya nini? Tuweze kukuwa na network mzuri and tusimame na Hasra Nation. Ruto augite na gutuika bururi-ini unagerera ihinda iritu uyu ti mweke wa gukunikira iroto cia mbeu njithi na mahinda kwa mahinda mabati gwikirwo hinya gutithiriria gukinyanira iroto ciao cia utorania muturire-ini. Sisi wana dobi tunafunga na mikono, so sisi tunashukuru sana kwa hii machine, tunajua ita boost hustle yetu. Girifotera Inooro TV, jitagwo Julius Kareithi wa Munene.